15 एप्लिकेशन अंडर सीड फंडिंग विच वर लिंक्ड मेजरली टू AI. म्हणून बरें दिसता की आमचे आज भुरगे आर AI ड्रिवन व्हेरी फ्युचरिस्टीक थॉट्स की आमी एक वाटेन AI मिशनाचेर वयता आसतना आमचो टॅलंट AIचेर ऑलरेडी काम करपाक चालू केल्लो आसा. आनी वी आर नोईंग दॅट एज वी सपोर्ट देम फ्रॉम द गोवा AI मिशन, द स्टार्टअप पॉलिसी ऑल्सो टुवर्ड्स AI इज बिकमिंग अ सक्सेस स्टोरी. स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर्स तयार करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एज वी स्टार्ट लुकिंग एट पुटिंग थिंग्स टुगेदर. आणि थंय आज जवळ 4 इन आमच्या इन्स्टिट्यूट्स, गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स केपें, गव्हर्मेंट कॉलेज गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स आणि श्रीनिवासा सिन्हाय देंपो कॉलेज, 4 कॉलेजींक आज वी हॅव गिवन देम ग्रांट्स ऑफ 10 lakhs each फॉर पुटिंग अप देअर इन्क्युबेशन सेंटर्स. सो इन्क्युबेशन सेंटर सपोर्ट दिवन तांकां फुडें वचपा खातीर वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वी हॅव डन, and we have ensured that they build up these centers to ensure that the future of these children is taken care of. Electronic manufacturing cluster already, I mean, third plots already have been taken up. I think the director already has taken a review, and next week parat review dorilla asa. There were some companies who have crossed 2 years and have still not started production. Neither have they laid their foundation stone. तांकां 2 वर्सां भितर करपाची गरज आसा. तांकां very clearly time has been given to them. And the last round we will think about terminating these contracts and re-looking at taking the land back to the government. जागो दिल्लो इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराचे थंय तयार करपाक. थोड्यो कंपनीनी फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड जो एटिट्यूड दवरलो ताजे आमच्या डायरेक्टरान ऑलरेडी प्रोसेस चालू केल्लो आसा.